Radni glagolski pridev. Značenje, oblik i građenje. Pogledajmo zajedno crteže na slajdu. Nije ih teško objasniti rečenicama, ali uz uslov da upotrebimo prilog juče. Pod tim uslovom rečenice glase: juče je čovek vozio auto, juče je žena čitala knjigu, juče je dete vozilo tricikl. U prvoj rečenici reč vozio označava radnju. Istovremeno ova reč radnju pripisuje imenici čovek. U drugoj rečenici radnju označava reč čitala. Radnju pripisuje imenici žena. U trećoj rečenici radnju označava reč vozilo koje je pripisuje imenici dete. Kakva je uloga glagolskih oblika vozio, čitala, vozilo u ovim rečenicama? Prvo, subjekat aktivno vrši radnju, odnosno subjekat radi. Zato je ovaj oblik radni. Drugo, označava radnju što je osobina glagola, pa je zato glagolski. Treće, ima oblike za rodove kao pridevi, pa je zato pridev. Zapamti, radni glagolski pridev je glagolski oblik koji označava da subjekat vrši, a ne trpi radnju koja se pripisuje subjektu. Radni glagolski pridev ima oblike za rodove, ali ne i za lica. Zato kažemo da je on nelični glagolski oblik. Da bismo naučili kako se gradi radni glagolski pridev, uzet ćemo glagole misliti i voleti. Setimo se da promenljive reči nove oblike grade tako što se na njihovu osnovu dodaju različiti nastavci. Kod glagola misliti osnova je misli. Njoj se dodaju nastavci za muški rod, o za ženski rod, la za srednji rod, lo kada je jednina u pitanju. Za množinu ćemo uzeti glagol voleti, osnova vole, a njoj se dodaju nastavci za muški rod, li za ženski rod, le za srednji rod, la. Radni glagolski pridev, dakle, gradi se od infinitivne osnove i nastavaka za rodove. Zapamti, radni glagolski pridev se gradi od infinitivne osnove i nastavaka za rodove u jednini i množini. O, la, lo u jednini, li, le, la u množini. Radni glagolski pridev je prost i nelični glagolski oblik. Služi za građenje drugih glagolskih oblika.